Anti-ke ngeke uzukholwe awushiye uSgwebo sentambo laphana ethi igcokama elisha libona ukuthi lizotrenda ngayi na. Sawubona kuphi nokuphi lapho kufuneka khona lo mboso njenganje ubingelela yena-ke umathinto wakhe usitombi zimqhumela amehlakhe abanye zibaqhumela imali uthi ubuwazi. Ngana kwethu ngabe uqala ngicela ukuthi upress subscribe button, ushare, uphinde ucomment, ukhuluma konke uma usubscribe ayikho imali ehamba kodwa usuwenze ukuthi ube wena oqala uthola notification make sikufakela ivideo hamba phambili. Sekubhutshuke inkulumo kaSgwebo laphana ey'nqoleni zikamaskandi lapho khona-ke ethi ubangabe ubona ukuthi uzotrenda nami lo mfana njengoba engibiza ngoba bomncane wakho. Uzokhumbula-ke ukuthi igcokama elisha lithena-ke uSgwebo laphana ubaba olahlile kanti futhi-ke uyimbuzi wabe-ke esayiphendula uSgwebo laphana ezinqoleni zikamaskandi. Abantu abaningi bahlekile-ke bathi bethi hayi bo Sgwebo iy'nkulumo nje njengomntalapho wamehla yonke wasekuthiwa abanye bangasayidini laSgwebo abanye bangasayidini lakhe umthandeni laphana-ke kuwona oFacebook. Ngana kwethu mina engifisa ukuzwa kuwe ngifisa ukuthi ngizuvula ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba. Uphinde ungakhohlwa ngilalela inkundla yokuxhumana ngabe-ke uTikTok, phinde kuzoba uFacebook, kuzoba u-Instagram, phinde kuzoba uTwitter ukuthi @Mathinta Cebisa noma ukuthi @KuluvaTV. Uma ufuna sikuvezele umsebenzi wakho just press 0798414163 0798414163 noma email kwi-email 221dludla01@gmail.com. Siyabonga.